مالك السباب رئيس قطراني رئيس انجمن افغاني ايطاليا جناب آقا اسماعیل رخ کوئی منمکش برای شما سخنرانی مرسی واضحی دوستا گپ زدن. آقای ایدری هم گپایی ارزنده و خوب و دلچسب به شما گفتن. متاسفانه باید بگیم که تعداد ما و شما کم است، اما بازم پرمعنا و پرارزش است. همین 200 نفر که جمع شده و نمایندگی از تمام مردم ما و شماست، از تمام شهرهایی که آمدن، از تمام جاهایی که تشریف آوردن. انشاءالله خدا به اینا اجر بده. ما میخواهیم چند کلمه از ما ایتالایی بگیم به زبان کشوری که ما مهمان میکنه، به زبان کشوری که ما و شما را اینجا جای داده، سکونت داده و ما پناهندگی عطا کرده و ما و شما حمایه مالی و حمایه حقوقی بده. Il genocidio etnico in Afghanistan e Pakistan facendolo in piazza li azzara in Italia. I recenti casi di pulizia etnica nei confronti degli Hazara in Pakistan e in Afghanistan hanno spinto tutti gli Hazara sparsi nel mondo ad organizzare una manifestazione mondiale pacifica e secondo le manifestazioni avranno e hanno avuto luogo nelle maggiori città, tra le quali Vienna, Roma, Toronto, Islamabad, Karachi, New York, Londra, Oslo, Sydney, Melbourne, Ankara, Istanbul, Stoccolma, Kabul e molte altre città del mondo. A Roma gli Hazara che vivono in Italia hanno indetto questa manifestazione di protesta per oggi. Le proteste sono state organizzate per condannare il genocidio silenzioso del popolo Hazara nel mondo nel nome della religione e per esortare la comunità internazionale, le Nazioni Unite e il governo italiano a rompere il silenzio su queste brutalità. La pulizia etnica è stata sostenuta dalle organizzazioni fondamentaliste del Pakistan. Centinaia di Hazara sono stati massacrati indiscriminatamente da attacchi suicidi, esecuzioni sommarie e dai lanci di razzi. L'attacco più recente è avvenuto in Pakistan, dove i terroristi in più occasioni nei giorni scorsi hanno aperto il fuoco contro i civili uccidendoli a decine. La storia del genocidio degli Hazara risale al XIX secolo, quando più della metà di questa popolazione venne massacrata dagli emiri afghani dell'epoca Abdurrahman Khan. Ciò ha portato ai movimenti di immigrazione di massa di persone di Hazara nei paesi vicini, i quali continuano ancora oggi. Attualmente tra gli afghani presenti in Pakistan ci sono circa 500.000 Hazara che sono vittime di questo genocidio etnico sopportato dallo stesso Stato. Grazie per essere venuti qua, grazie per la vostra partecipazione, per la vostra solidarietà e per la vostra collaborazione. شما در اینجا به تعداد زیاد هم دیر تشکر او که امروز پروتست را که برای شما پروتست گرفته جناب آقای اسماعیلی که رئیس انجمن افغانی در ایتالیا هستند. تشکر از تمام شما از تمام برادران مالک است. کم کماک ازر کجا پیدا شدیم کم کماک ازر کجا پیدا شدیم قطره قطره حقوقت دریا شدیم کم کماک ازر کجا پیدا شدیم قطره قطره حقوقت دریا شدیم یک برک شدیم سهر کو و کمر حالی کی وقت بخیر جا شدیم. السلام